samo ovo htjela. Drago mi je da vidim gospodina Sladoljeva. Izgledate dosta dobro nakon teškog stanja provedenog u bolnici. A to nije tema. Mladiću, ne znam vam ni ime ni prezime. Ne postojite. Sladoljev, odgovor, samo jedan želim. On je kako to da što više radiš, manje imaš. Svugdje u svijetu, ne samo u Hrvatskoj, je taj realan dohodak u padu. Dakle, ti moraš više raditi da bi imao isto kao što si imao. Dakle, već 30 godina u padu je. Zašto je u padu? Jer je bi išao taj veliki svjetska, ja to zovem zavjera, program, taj takozvani, da vas ne gnjavim, muka mi je više prislušila, vašingtonski konsenzus, u kome je rekao sve pod svaku cijenu se mora rušiti, moraju se strukture državne rušiti, kapital mora prelaziti granice i tako dalje. Odlučili su uništavati realnu proizvodnju, bacaju je u Kinu, a Zapad živi od financijskih izmišljenih derivata i cijeli svijet okreće u pravcu, zato je ta razlika. To sam htjela reći. Vi jednu stvar nemate u vidu, prosti, gledajte. Ako mogu samo primijetiti, gledajte, kao financijaš, ali danas, mislim da bi se mogli vi usuglasiti time, da realna proizvodnja, hoćete tako reći, ona ne osigurava zapošljavanje. Ona je de facto ili digitalizirana, ili kad priča o velikom belje i tako dalje, znači tercijalni sektor, financijski proizvodi, mislim što je financijski proizvod posuđe u lovu i u biru kamate. Ne znam kakvi to proizvodi sve mogu biti. To se svodi, da, to je jedna bit. Ali problemi zapošljavanja, znate gospođo, to je sad problem. Jer vi, da recimo u Hrvatskoj, sad kad slušamo te priče ovakve i onakve, ali dajte vi postavite jednu realnu proizvodnju, kak se veli, koji je organski sastav i cijena organskog sastava kapitala i pazite, i koliko će ta proizvodnja ljude zaposliti. To je sad veliko pitanje. Na tržištu koje je zapravo, jer gledajte, kod nas nije problem Evropa ako uzmete ili Amerika, nije problem zapravo nedostatka proizvoda, nego hiperprodukcije proizvoda. To vam je. I koja se financira, jer se sve financira nerealnim novcem. To je to. Kod nas samo, ali pazite, sa tom hiperprodukcijom pada vam cijena proizvoda, znači profit je onda dolazi u pitanje i zato se stvara deflacija na sebi. Zaduživanje nerealnih novca. Pazite, ne inflacija, nego deflacija. I zaduživanje nerealnih novca. Tu ste vi sad rekli puno stvari ekonomskih koje se ja ne bi složio, jer treba svako to pitanje treba za sebe razlagati, ali pustite nek gospođa Gordana završi pa ću vam ja odgovoriti. Ali imam potrebu striču. Meni je važno gospodinu Striču, novinaru, dati odgovor na njegovu pobunu zašto intelektualci ne pokušavaju mijenjati ovo stanje. Slažem se, ja sam ljuta. Ja akademike naše zovem kakademici, jer oni su osigurali mirovine i poziciju i boli job. Slažem se. Ajmo sad na intelektualce. Ovako, mi sad govorimo o lustracijama, neću se uopće oko toga izjašnjavati, ali ono što pouzdano znam, da je negdje od 92. 3. i sada vam ne kažem zašto je to tako, preskačem, sustavno se vrši lustracija intelektualaca koji zadržavaju zdrav razum i znaju stvari. Sustavno, nemojte klimati glavom. Te perfidne metode ne možete razumjeti kako. Sustavno se miču sa scene ljudi kojih razum drži i logika. Treća stvar, ne smijete biti stručno korektan i pošten, jer vas nema. Nemojte primjere da vam navodim tužna. Hrvatska priča je jako tužna. I još jednu stvar u vezi ovih intelektualaca, i imate masovne medije koji su apsolutno u vlasti financijskih oligarhija. I kad kažu Hrvati su takav i takav narod, je malo problematičan narod, ali molim da razumijemo da vi morate biti jako naobraženi, jako puno čitati, da biste razumili di vas varaju. Pa ne možete vi od ovog izmučenog puka traži da razumije šta se krije između redova. To je obmana kako u povijesti čovječanstva još nije bila. Molim. Hvala.